dobrodošli na kanal Sportologije u još jednu epizodu našeg serijala Huddle Up. Šetnju divizijom NFC East završavamo u Velikoj Jabuci u New Yorku, analizirat ćemo Giantse. S vama je večeras ponovo ekipa sa Sportologije, stručni komentator Silio Šimić. Silio, dobro ti večer. Dobro večer, poštovanje. I moja malenkost koja vas vodi kroz sva ova videa. Giantsi su jedna ekipa koja je u nekom limbu, sami su rekli, i čak je i Gentleman, njihov generalni menadžer, priznao da su se malo preračunali. Mislili su da mogu raditi rebuild sa nekim dobrim rezultatima. Išlo je to onako po onom principu i ovce i novce, međutim nije išlo. Čini se da oni imaju opet na papiru onako solidnu ekipicu, popunjavaju se mjesta, dovode se igrači, mijenjaju se, pokušava se napraviti neki rebuild, međutim niti su napravili pošteni rebuild, niti se mogu pohvaliti nekim rezultatima. Šta misliš o njihovim šansama za ovu sezonu? Njihove šanse su, vidjet ćemo, bilo je jako puno još, zapravo mislim da rekao prije korone, tamo u drugom mjesecu, nakon što je ona cijela gungula oko Superbola završila, dolazi novi trener Joe Judge, sad je došao čak i Jason Garrett, za koje kažu da je, bez obzira što je bio da smo sad i u Dallasu, ali je zapravo dosta cijenjen stručnjak, on stvarno je dobar u tom smislu, ali kao head coach nije, jednostavno je to tako. I zato su mu napadi zapravo uvijek bili potentni, dok ostali dio nije jednostavno, ali dobro, kažem, nećemo sada preći u tome. Joe Judge je inače nekada bio, mislim, special team koordinator New England Patriotsa, dakle čovjek koji je od Beličika nešto naučio o tom vođenju momčadi. Oni su na draftu donijeli čak nevjerovatna situacija, ali dosta dobro, dva ofenzivna tekla, Andrewa Thomasa i Metta Pirta, i safety-a Xaviera McKinneyja. Dakle, oni su imali draft koji su očito išli ojačati ofenzivnu liniju. Pričali smo sad, kad smo analizirali taj NFC East, da zapravo je najvažnija stvar ono što nikad ne smije biti loše, a to je ofenzivna linija. Nikad. Dakle, to znači može biti secondary, može biti bilo koja jedinica malo slabija, pa se dođe neki rookie, dođe neko, kao što smo već naglasili, iz benzinske, no činjenica jest da u tom smislu, dakle, ofenzivna linija ne smije patiti. Mislim da je jedna od ključnih stvari koje oni žele napraviti, da Danielu Jonesu i Saquonu Barkleyu, njihovim dvijema zvijezdama, ostave što više prostora, jer računaju da na taj način mogu nešto napraviti u budućnosti. Vidjet ćemo zapravo ono što je ključna stvar, kakav će biti razvoj Daniela Jonesa. Manninga više nema, on je otišao, i pitanje je koliko će Daniel Jones biti dobar. Po meni osobno, ako si generalni menadžer New York Giantsa, znači predstavljaš jedan tako ogroman grad, za koji mnogi kažu da je glavni grad svijeta, onda mislim da je taj izbor Daniela Jonesa onako dosta srednji izbor. Dakle, mislim da su eventualno mogli možda malo bolje, ali oni su odlučili za njega i mislim da su imali problem što su imali više pikove onda kad ta draft klasa nije bila te razine, ili su jednostavno oni odlučili da će to biti Daniel Jones. Uzeli su Saquona Barkleya koji se... Da, on je bio 6. pik, ako se ne varam, na draftu. Tako je, da. I sad velim, jednostavno oni su možda računali da će on biti dobar, mislim vidjet ćemo, ali za sada mi možda svi nekako gledamo Patricka Mahomesa koji je već u svojoj nekakvoj drugoj sezoni, ali zapravo rookie sezoni, jer nije igrao prvu sezonu uopće, da će biti odmah dobar, Lamar Jackson ili neko takav, ali jednostavno to se više ne događa nego što se... Tako da, ja mislim da im je Daniel Jones dobar, ali nije dovoljno dobar da bi toliko brzo mogu napraviti nekakvu veliku razliku što se tiče rezultata. Pogotovo čak i u ovoj diviziji, koja generalno nije tako jaka, ako ćemo gledati neke druge usporedbe, ali ključna stvar je zapravo da mi nekako prije same ozljede Barkleya prošle godine su mi nekako zaista bili one man kao što je to bio i Carolina Panthersi. Puno se išlo na njega, naravno Barkley je stvarno fantastičan igrač,
takvu jednu veliku zvijezdu poprilično puno trošiš jer nemaš neka druga kvalitetnija rješenja, jer gledajući i njihovu wide receiversku jedinicu, mislim da tu zapravo nema nekakve kvalitete koja bi mogla se približiti u top 5 ili top 4 wide receivera, jer to nije ta razina i mislim da su oni nekako, kad ih gledamo onako, neki moj dojam je da su u obrani nešto bolji, a u napadu baš nikakvi, ako ne računamo Saquona Barkley. Mm-hmm. Da, ono što ti rekao, one man band, da, Saquon Barkley mora sve raditi sam, ali tu onda je i drugi problem, osim što ga raubaš, osim što ga koristiš previše, više nego što bi ga trebao, i obrane znaju da sve ide preko njega, tako da postaviš se, zatvori njega, a u drugo ćeš vjerojatno puno lakše napraviti. Jones je, da, jedan zanimljiv potrebe, ono što smo rekli, šesti pik drafta je bio te godine, dosta analitičara rekao da je to možda i prevelik pik za njega, da on vjerojatno nema te kvalitete koje bi opravdali tu njegovu poziciju. Međutim, ima nekakve zanimljive krivulje, sam vidio i statistike u kojima se opisuje nekakva projekcija rasta quarterbacka i ima nekih jako sad poznatih quarterbacka koji su imali sličan start kao on. Bilo ih je nekoliko, oni koga se ja sam mogu sjetiti je Matthew Stafford, znači jedan sličan start koji onda kroz jednu akumulaciju utakmica u drugoj, trećoj, zadnjim sezonama ipak došao na neku razinu koja je bila dobra, međutim slažem se s tobom, puno više potrebe koja je poput njega jednostavno u narednim godinama, nema reći tako, propalo. Ono što se meni čini da Giantsi, dobro si rekao, da se on slažem, u ovom trenutku njih obrana ih može izvući više nego napad, međutim mislim da će oni ići više prema napadu u ovom trenutku. Joe Judge je bio ono što si rekao special teams koordinator i bio i trener wide receivera u Patriotsima, a Jason Garrett kao ofenzivni koordinator je čovjek koji stvarno, kažu da za njega da je jako dobro u tom poslu, ali čovjek koji voli jako vertikalan napad, znači on vjerojatno neće previše gnjaviti po toliko ko neki drugi, po nekim kratkim rutama, ići vjerojatno na neke srednje, duže rute, pa vjerojatno će se tu više raditi na tome. Ono što je možda problem, pa htio bi možda vidjeti i tvoj komentar, koliko misliš da bi to u stvari trebalo predstavljati problem. Rekli smo da Garrett voli vertikalni napad, a Jones je jako loš u dubokim loptama. Znači, on ima vjerojatno i zbog slabe protekcije, čim ima više stepova onih iza, čim ima više jarda iza, strašno mu pada učinak, a recimo na nekim dodavanjima 20 plus jardima ima onaj completion rate, znači uspješnost dodavanja 28,8%. Znači, to je skoro pa svaki četvrto dodavanje on uspijeva pogoditi receivera na 20+. Da li misliš da je to problem u Jonesu ili je problem stvarno u toj ofenzivnoj liniji koja nije baš posložena, a pritom i ove godine i Nate Soldier, koji je trebao biti jedno veliko pojačanje, još prije 2 godine, i ove godine odlučio da neće sudjelovati u NFL-u zbog one mogućnosti da se isključi zbog korone. Šta je tu glavni faktor, zašto to tako slabo djeluje na dugim rutama? Mislim, čak i ako nemaš nekakvu ofenzivnu liniju, 28% je stvarno jako loše. Mislim, ok, ako imaš jako lošu liniju, ima i Russell Wilson, pa opet i nema neku napravi neki completion rate. Mislim, to ne možeš optužiti baš ofenzivnu liniju. Ok, neće više manje, nemaš možda toliko povjerenja njima, ali 28% je stvarno malo. Sad, u toj situaciji će biti samo su dvije mogućnosti. Ili će se Garrett svojim nekakvim akcijama prilagoditi napadu, što bih rekao da je lakše, ako je dobar ofenzivni stručnjak, rekli smo da je. Znači da se on prilagodi zapravo s nekim svojim playbookom, napadačkim setom, ili da se cijela momčad prilagodi njemu, znači Garrettu. To su samo dvije različite stvari. A da bi se prilagodila Garrettu, ona bi trebala puno više raditi. Ove godine toga nije bilo baš mogućnosti zbog korone. Tako da, ili nekakva možda varijanta da bude se, nekako nađemo se na pola puta. Ne? U smislu, znači da nekako napravi jedan set, ali to je slaba statistika. Znači, jer, velim, ako
on ima recimo jednog Prescotta koji ima stvarno sjajnu ruku, tu nema uopće razgovora, znači ima jako dobru tu situaciju koju je radio s njima, ali znači kažem, ili će se on prilagoditi njima, ili će se oni prilagoditi njemu. To su dvije različite, to su dakle jedine dvije varijante koje ja ovdje vidim. S obzirom da vremena nije bilo, onda mislim da se Garrett apsolutno morao prilagoditi onome što ima, odnosno da napravi nekakav playbook koji je na nekakvoj razini koji njima paše. Jer Jonesa sa 28% completiona na nekakvim 20 plus yardama rute, znači rutama od 20 plus yardi zaista nema smisla forsirati, onda se ide na nekakve srednje rute, na nekakve korištenje tight enda, nekakve druge varijante, znači in-out rute, nekakve sigurice, ajmo to tako reći, neke sigurnije rute koje bi trebale biti, jer on se mora prilagoditi onda očito njima, a lako bi to bilo onda sljedeće godine da onda se ide iz početka, pa ima i trening kamp, jedan, drugi, treći, i onda se već može napraviti da se s njim radi na tim dugim loptama koje su problem. Ali u teoriji bi stvarno trebali ići na čim više, ajmo reći, opterećenjem playbooka prema nekakvim dodavanjima, ne mora to biti ekstremno duga, jer na taj način, ono što smo pričali prije par minuta, na taj način oslobađaš i prostor Barkley, jeli? Jer ćeš jednostavno tjerati obrane da razmišljaju, mislim u ovom trenutku sigurno, ako se pokaže u prvi kolo 2 da Jones i Garrett nisu uspjeli postići neku, ajmo reći, suradnju i da to na terenu ne izgleda dobro po pitanju nekih srednjih lopti i dugih lopti. Obrana opet može reći, ok, ajmo opet svi se nagurati u boks, zaustaviti Barkleya, ili Jones će vjerojatno daćemo tih 5 lopti dugačkih u utakmici, s tim loptama sigurno neće ništa značajno nauditi, i to je to, ali mislim da je njima u ovom trenutku nužnost da Jonesa kako god iskoriste na tim dužim rutama, jer šta god imali od oružja na receiverskim pozicijama, jer bez toga Barkley će biti opet osuđen na nekakvih, za njega, manje brojke nego uz kojih očekujemo, i definitivno ga neće moći iskoristiti na pravi način. Tu je kratki komentar ako se slažeš na obranu. Spomenuo si Xaviera McKinney kao safety-a koji je doveden na draftu. Došao Leonard Williams je potpisan na ovaj daljnji ugovor, Blake Martinez je došao. Čini se da ta obrana bi trebala ok izgledati, ali da bi trebalo odraditi svoj posao. Pa da, ja mislim da zapravo potpisom dakle Bradburya i Blakea Martineza praktički si napravio jedan određen obrane kakav takav koji će ti pomoći ako ništa ne bude problematična i da se na neki način tu što više prostora da napadu. Dakle da na napadu bude naglasak, a mislim da su se tim potpisima ako ništa dali dovoljno sebi razloga da se mogu boriti barem u diviziji pa onda i sa ostalim momčadima i da jednostavno naprave maksimalno mogući rezultat koji će dati. Znači da jednostavno oni ne budu ti zbog kojih ekipa gubi, nego da oni budu oni koji će napraviti tu neku razliku ako sam napad ne. I to je onda dobra stvar. Zanimljivo je, recimo ovdje piše, to sam si ovako skicirao, inače Giantsi nemaju defensivnog koordinatora. Mm-hmm. Da, ili ga još nisu postavili, ali znam da na službenoj stranici još nema defensivnog koordinatora, što je dosta zanimljiva stvar, ali mislim da bi onda u tom smislu Joe Judge trebao biti neki njihov play caller, a Garrett play caller za napad. Tako da je opet iz te strane bi to, barem nekako to se logički nameće, tako da ćemo vidjeti kako će biti, ali u svakom slučaju da samo zaključim, obranu su pojačavali, to je dobro, kroz draft i kroz ove potpise, i pojačali su ofenzivnu liniju. Znači dobro su krenuli, a sad na glavnim zvijezdama je da li će napraviti. Mislim da bi trebali još možda kroz nekakav trade ili neku priču uzeti još nekog wide receivera, zato što mislim da ovo postojeće nije na nekoj razini, a čisto da otvori prostor za te igrače za te ili duge rute ili za srednje rute, ali u svakom slučaju vidjet ćemo kako će to sve izgledati. Nadam se samo da, i uvijek sam nekako optimist da će Daniel Jones biti svjestan da je on trenutno sada na prijestolju New Yorka i da kao takav se mora i ponašati, bez obzira čak i kad ne ide, jednostavno moraš imati glavu da bude što jači i to je to. Da, slažem se s tobom. Mislim, oni uistinu jako puno mogu pokazati i još si rekao, evo, zanimljiva informacija, nisam znao, taj način manjak, ajmo reći, defensivnog koordinatora, ali tu bi se Joe Judge trebalo dobro snaći jer
rekli smo da je on bio koordinator special timova, a to su ljudi koji su najčešće zapostavljeni nekako od medija, kad se komentiraju trenerske pozicije, s obzirom da su ti treneri u stvari jedini treneri uz glavnog trenera koji moraju surađivati sa napadom i sa obranom, znači oni uzimaju igrače koji su dostupni u svakom kolu, slažu ih u te specijalne timove i u stvari u njih se nakon glavnog trenera očekuje da budu najbolji u toj recimo komunikaciji sa svim igračima. Znam da je Bill Belichick dosta cijenio Joe Judgea, tako da očito on ima taj, ajmo reći, neki futbol gen koji se Belichicku sviđa i definitivno bi mogao vjerojatno i prekopirati dosta toga iz obrane Patriotsa. Vidjet ćemo samo da li će ići recimo stopama Floresa koji je osim kopiranja napravio jedan svoj, ajmo reći, izričaj futbol, ili će se možda zapetljati pa kao neki otići u preveliko kopiranje Patriotsa, ali mislim da nema u trenutku takvu ekipu pa ni da oči neće moći to napraviti. Ništa, Silvio, evo, hvala ti lijepa na još jednoj analizi. Hvala i vama na pozivu. Evo, zahvaljujemo gledateljima, hvala vam što nas pratite, hvala vam što ste gledali ovaj video. Svakako sva pitanja i komentare ostavite, probat ćemo na njih odgovoriti. Pratite nas na našem kanalu, na YouTube-u, na našoj Facebook stranici. I evo, nadam se da se uskoro vidimo u novim videima koje ćemo u svakom slučaju čim prije objaviti. Hvala vam lijepa, ugodna večer i vidimo se. Pozdrav.